Sabahınız hayırlı olsun sevgili seyirciler. Efirde Gagauzya Radyo ve Televizyonu programı Yeni Gün. Hem ben Natalya Jelezova. Herkesin selamlarım. Teklif ederim herkesinizi yaklaşasınız ekranlara. Bu sabah vakitini birlikte geçireceğiz. Sana bir yorgan, ne güzel olan, yalabık çoban. Sabahınız hayırlı olsun sevgili seyirciler. Büyük sevinmelikle isterim söyleyeyim. Hani bugün stüdyamızda misafirimiz Volkaneşka kasabasından geldi. İsterim sizi tanıştırma onun. Gagauzyan talantlı adamı Yıldızlar Halk Oyun Ansamblisi'nin yöndericisi Mikhail Savastin. Sabahınız hayırlı olsun Mikhail. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Keyfiniz? Şükür Allah'a.
И, saygılı seyirciler, Mikhail Savastin yakın 10 yıl nasıl kurdu Volkaneş kasabasında oyun ansamblesini uşaklarınızdan atlanır. Mikhail, bugün anlayacağız. Niçin hem nasıl yaşamanızı halk oyunlarıyla bağladınız? Küçükten başladım oynama. Sonra şkoladan sonra gittim. Öğrendim 5 yıl bitirdim İnstitut Iskustv. 94. yılda. O zaman tutuyorsunuz aklında pek zor yaşamaktı. Bile oldu hani ben bıraktım 95'te kulturayı. Gittim, işledim, ili çalıştım. Taysla sonra poliseyle. Çıktım poliseden pensiye. Nasıl böyle kultura uzmanı işlediniz polisede? Ну, öyle oldu hani. Polisede gene tворчество. Biz tворчество ben işledim o yerlerde milisede. Hani yerde lazımdı творческий подход к профессии. Хоть это и удивительно, но ben işledim 18 yıl уголовный розыскta. Orada lazım düşünme, то есть творческий процесс. И уже işlerken milisede ben gene başladım oynama. Vardı kafadarlarım kim hani çağırdı beni geri. 2007 yılda biz başladık çalışmaya yeniden ansambl песни танцы Гагаузlar. Sonra çıktım pensiye. Уже oldu yıldızlar. Уже с 2014 года bu vakadan ben kendi uşaklarla çalışıyorum, gösterme Gaguzki oyunu. Yani o vardı. Nasıl bizim diyorlar, bizim Volkaneş'te oynayalım. Nasıl bu fikir geldi size? Yani gerçekten belki değil büyükler ama uşaklarla zanatlanma. Çünkü bilirsin hani uşaklarla daha zor. Kolay pek değil. Daha zor ama büyükler kalmadı. То есть Volkaneş'te ileriden vardı çok şkola, çok SPTU işlerdi. Şimdi 9. klastan uşaklar gidiyorlar ili raykomada öğrenmeye taahhüte, ili kim nereye gidiyor taahhüte öğrenmeye. 2-3 yıldan pek zor uşakları öğretmeye. Açan başlıyorsun öğretme uşakları 1. klastan uşak sınavı işleme, bili sen de bilirsin uşakları, ivanca çalışma, gösterme, öğretme onları taisle. Büyükler bizde pek az, işte büyük. 11. 12. klas kalıyor pek az uşak köy içinde. Kaç yaşından alırsınız uşaklar? Kaç yaşından sizin? 6 uşak nasıl başlıyor sadikten, bitkinci yıl sadikten şkolaya первый класса, те vakit anlıyorsun uşakta değişiyor манера поведения, вот его быт. Uşak уже başlıyor düşünmeye hani o gidiyor şkolaya, o lazım olsun уже ученик, школьник, o lazım seslesin, öğrensin. И как раз bu vakitten de bir alıyor uşaklar. Gençler şimdi çoğu sportla zanatlanırlar, başka uğurlarda. Halk oyunlarını severler mi? Nasıl halk oyunlarına bakırlar öğrenmeye? Ben size söyleyeceğim hani var bir поколение bizim insanlardan kim hani büyün oluyorlar именно ana baba te o şkolnikler kim hani başlıyor şkolaya te o uşaklar kim hani doğdular 90'cı yıllarda onlar öğrendiler. Biz öğrendik dedolarımızdan, forlarımızdan oynamaya te bu oyunları. Te bu поколение büyün 30 yaşında onlar bilmiyorlar oynama. Bilmiyorlar biz yaptık analiz pek seyrek kişi beceriyor oynama bizim halk oyunu Gagavuz oyunlar. Bekim çat pat bilirler ne еще kadınca. Bekim çat pat bilirler ne еще düz form. Tayyüte pek seyrek kişi kim hani beceriyor oyunlara. Ne tuta oyunlar var Volkaneş kasabasında? Sık foru, düz foru, çekirge, 3 ayak var ama dilepci var büyük problem hani öğretme. İpekle hani uşaklarına açın getiriyorlar mamalar bakıyorlar da onlar bir haftada da istiyorlar öğrenmeye onlar da bu oyunları. Uşaklardan önce mamalar da istiyorlar. Ne güzel. Şimdi uşaklar var nasıl gelip eve öğretsinler analar babaları çünkü onlar da genç. Bakırın biri gösterme onlara nasıl söyleme
заставить задуматься, что народный танец – это символ национального самосознания. И, на мой взгляд, его должны обучать в школах. На это должно быть обращено внимание, потому что только силами одного управления культуры, с учетом детских танцевальных коллективов, это мое убеждение, мы не сможем сохранить народный наш гагаузский танец. Для этого нужно будет, вот как раньше фору, если в фору на селе умели танцевать 300 жителей, есть документальное подтверждение, что фору в Кангазе собирало до 300 человек. Это каждый житель села. Мы не говорим профессионально, мы говорим, что он умел танцевать свой народный гагаузский танец. Сегодня, если мы пойдем в село, умение танцевать свой народный гагаузский танец будет, дай бог, 5-10%. Вот поэтому я считаю, что мы его должны сохранить и продвигать через учебное заведение, через школу. Как определенный факультатив, как определенное умение. У нас есть история культуры и традиции гагаузского народа. Я не знаю, может обратить внимание, что гагаузский танец – это есть определенная национальная традиция. И уметь танцевать, не профессионально, просто уметь танцевать некоторые самые легкие и несложные движения, это, наверное, национальная черта, самодостаточность любого гражданина Гагаузии. Her bir oyunun var elementler de o bir element, o история. Да. Nasıl onları toplarsınız bu elementler, nasıl araştırmalar yaparsınız da kurarsınız oyunları? Öğrenirsiniz dadılardan, babalardan, belki ya da kendiniz tutarsınız aklınızda. Ne tuttum aklımda, hani gördüm dadılardan, hani gezdik forlara, hani gezdik küçükken düğünlere. Düğünde açın göreyim bir düğünü. Или по видео моментам, или вживую. Хочешь не хочешь, ben же göz bakayım kim nasıl oynuyor, nasıl karakterine. Aha, bu köyden bu var, bu köyden bu var. Bizim Vulkaniş'te bile oynuyorlar, а в Комрат'ta başka türlü. Değişiklikler var öyle? Да, var и bakıyorsun, общий символ есть, но есть маленькие нюансы, на которые обращаешь внимание. Her bir kasabanın kendi karakteri var. Var. Oyunların da karakteri var. Derler, oyun dili de var başka. Да. Почерк, стиль каждого народа, он подчеркивается. Даже если в селе проживает несколько национальностей, то самобытность и характер одной, когда они взаимно проживают, оно все равно имеет отражение в этом танце. В Вулкаништах это имеет отражение в элементах у нас везде сык-фору. Сык-фору, вардовар, некоторые элементы молдавского танца, потому что был один район, много вместе. Nasıl sık, hani ta toplu mu ya da не sık? Тайзлы, где-то. Тайзлы, вот дюсфору где-то наподобие сырбы молдавская, а сык-фору нам собесились, это наподобие у нас танцует на юге хора Деласут, хора Индоуперс. Есть у нас некоторые элементы сык-фору вулканического. Они где-то связаны с хора Деласут, который у нас танцует на пруту. Но это взаимное влияние. Мы не один год проживали в одном вулканическом районе. Есть общие смешанные семьи, смешанные браки. То есть, культура, она взаимодействует. Лишь танец разделяет. Или наоборот birleştirir. Doğru ama hem böyle. Şimdi sizinle birlikte bakacağız nasıl oynarlar Valkanişka kasabasında. Yıldızlar sizin oyun kolektifiniz. Hadi bakalım.
Образцовый ансамбль народного танца «Йылдызлар». Дома культуры. Не дейм, güzel uşaklar, koloritli oynarlar, güzel oyunu hazırladılar. Siz nerede bulunarsınız? Nerede bu oldu bu oyun? Festivalde neredesin? Da biz gittik. Cumartesi günü bizi çağırdılar bir güzel festivale Terakli'ye. Sertesi gittim. Çok yıl bekledim hani olmadı. Bile olmadı hani orayı çağırsınlar. Dil çoktan açtı Birov Sergey Ivanoviç. Biz Sertesi gittik Terakli'ye. Pek beğendik o festivali. Pek güzel oldu. Pek çok uşak. Orada biz gösterdik de bu oyunu. Bu oyun müzikayı ben buldum internette. Bu oyunu, bu müzikayı yazdı Bot Gross. Oyun yoktu. Ben önce düşündüm oyunu. O bizim Gagavuz müzikası. Oyunda biz verdik adı Budjakskaya Suite. O именно bizim Budjakskiy motiv. O festivalde aldığınız güzel ödülleri anlatışınız bize. Да, biz bizim подгруппада aldık первый, то есть bizde средняя группа, biz средняя группа aldık первое место. Bize verdiler glamata, победители. Bu kubkayı bize verdiler. Orada yaptılar специальный приз фестиваля. Orada приниматели участие как почетные гости фестиваля. Это профессиональные танцоры, выпускники этого года училища, или он, получается, колледж, танцевального колледжа имени Штефана Няга, филиал в Твардице. И вот этот кубок вручали нашему коллективу как самым от лица профессиональных танцоров, как самым артистичным представителям. Bu çok önemli. Да, и самое интересное, что вот этот кубок вручала мне выпускница Твардицкого хореографического колледжа, которая у меня занималась в коллективе 5 лет назад. Bravo. Это было очень Браво, интересно, браво. Bu güzel bir что iş. тот ребенок, которого я привел в профессию с первых шагов, прошло время, и она вручала на сцене, причем в присутствии своего хореографа, своего руководителя, и руководитель ее озвучил, что вот этот интересный момент, что вот этот ребенок сегодня в другом профессиональном статусе поздравляет своего руководителя и его деток и дарит им этот кубок. Это как бы вот, оно для меня, как для учителя, это просто приятно, что вот ты уходишь, берешь детей, воспитываешь, и они вырастают. Кто-то останется в профессии танцоров, кто-то пойдет дальше, будет хореографом. Кто-то просто будет красиво и с любовью танцевать народный танец, и он будет жить. Bu moment oldu öyle güzel bir çevre gibi. Hani siz sizin öğrencinize ürettiniz, terbiye ettiniz. O bindi ta yüksek basamaklara gitti ileriye doğru. Sonra şimdi hemen buluştunuz da işte biraz başka türlü statuslar ama çok önemli bir güzel bir iş. Kultura, o gösteri. Güzel. Bilirsiniz ben öyle kendimden de bilirim ama bir insan, bir uşak çıktığı sene yıl keret, o şan sonra değiştirir kendi karakterini, kendi bakışını. Şan sonra bakır nasıl o ileriye doğru lazım götürsün kendisini, nasıl lazım götürsün kendisini başka oyunlarda, nasıl lazım güzel çıksın sene, gitsin, karakter, maneri. Buna siz çok kuvvet koyarsınız. Kuvvet başlanıyor dil scenada. Kuvvet başlanıyor первый раз, когда заходишь, я говорю про танец. Характер куется с первого шага в танцевальный зал. Когда заходишь в танцевальный зал, это уже первый шаг к успеху, будем так говорить. Потому что в мир искусства, будем так в мир говорить. искусства. Потому что это называется дисциплина. Это на сцене, это все красиво, это все просто здорово. Ama bu büyük Но iş. это тяжелый, ежедневный, И пот, и кропотливый кровь труд. иногда, Да. потому что и туфли,
И мозоли. туфли, и мозоли, и ноги, и колени, и... Но результат прекрасен. И поэтому мы с вами говорим, сцена воспитывает всех. Да, воспитывает всех то, что до сцены. А сцена – это уже финал, это уже красота. Михаил, bu yılların içinde nerede ta oldu koylarınız çıkmaz sanalara siz çok kere katılırsınız ama isterim siz de açıklarsınız. Nereye gittiniz, ne türlü öyle yönelimli bekim kaldı canınızda öyle biraz anladasınız. Ну, bu 2 yıl pandemi yani bizi birazcık bıraktı aşağı, birazcık düşürdü bizi aşağı. И то biz çıktık pandemiden достойно. Şimdi do этого biz gittik Çadır'a. Bizi çağırdılar, bizim dostlarımız, onlar da юбилейdi. Спасибо, onlar aynı çağırdılar. Bu festival Чудо дети, öyle mi? Да, festival Çuda Дети. Şimdi gittik Taraklı'ya. Varlov'ta hani belki если olacak sıra gitmeye Bulgarya, bilmiyorum ta var orada bekliyiz официальные документler. До этого, да, за годы нашего существования biz gittik Turция, Болгария, Белоруссия, Украина, bizde Moldova'da bir 15 yıl Vulkaneş'ten точно kimseye çıkmadı. Kambur, rahmetli Kambur Dmitri Andreevич'den onun vakıdından sonra biz Севтиси çıktık на сцену самого большого и красивого дворца республики. Спасибо управлению культуры нам предоставило такую возможность. И наш коллектив представлял на юбилее Гагаузии тоже танцевальный номер в этом красивом концерте. O zaman isterim sizinle birlikte bir номер bakma. Hangisini siz hazırladınız? Sizi de çoktan gördük scenalarda. Hadi bakalım. İlerici soru programımıza bakalım.
Te bu tanesi yani biz şimdi baktık. Bizde Vulkaneş'te pek ileriden pek çoktu çoban. Şimdi daha bu profesiye kalıp pek seyrek. Şimdi kuzuları kimse istemiyor tutma. Потому что o pek zor iş. Çobanlar küçükten uşak 18 yaşında benim rahmetli adam gitti. Ondan da 8 yaşından o başladı dedi. Pripaska orada var türlü название o çobancıklara. Уже büyük çoban o yem o хозяин, dost. Ha var çok sürüydü o zaman. Onlar oynarlar. Bu oyunlarda biz gösterdik hani geli buluşu iki komanda. Bir çobandan, ikinci çobandan başladılar göstermeye kendi nasıl küçük pasanlar. Neyle? Bir gün buluşuyorlar, gösteriyorlar. Sonra sopalarla bu oynuyorlar. Öyle Yani- nasıl ileriden mahalleler vardı, rayonlar öyle mi sizce de Kim ederiz? kimi yensecek, mi yenseme. Yarışmayla gibi. Da yarışmayla kim nasıl, kim öyle, ben öyle becereyim. Ben öyle yapacaksınız mı? Patlatma kamçılarda. Şimdi yok uşaklarda kim hani biz küçükken oynardı bu çocuk kamçılarla. Şimdi uşaklara göstereceğim onlar için. Mobilli telefon başka bir şey. Onlarda sadece elden geçiyor. Uşaklara gösterdim nasıl önceydi. Diye gelirsiniz, çağırırsınız birbirini mahalleden. Nasıl çağırma? Alo. Ellerden yoktu telefon. Ellerden Был свист, ясыклык. у каждого был свой позывной. Подходил, только свистел. Aha, bu beni çağırıyorlar. Все lazım çıkmaya dışarı. Ha, bu Dilbana. Onlara bakıyorlar. Anlasın. Diye bile gösterirsiniz öğretine. Var çok iş hani şimdi не то что теряется, выходит из обихода. Мобильный телефон, многие навыки. Şimdi uşaklara anlatırsınız bunları hepsi. Şimdi nasıl onlar seslerler, nasıl anlarlar mı sizi ya da savaşırlar mı anlama? Savaşıyorlar. Biz çadır, şimdi Nilçok'tan çadırda açan geçti festival. Biz gösterdik orada uzun eşek. Uşaklar avezle öğreniyorlar o oyunları. Kim hani evvelki oyunları bizim. Onlarda yok olan bir sistemiyiz. Bize bu dil lazım, bize ne interesno. Naоборот, avezle hepsini istiyorlar öğrenme. Sonra da avezle öğreniyorlar. Biz gösterdik nasıl, soruyorsun, alırsın çarık. Çocuklar, nasıl önce çarık giyinme? Ne şu sargı? İleriden yoktu nasıl ki, ileriden vardı sargı. Nasıl onları bağlamayı? Böyle, önce ben de deneyim. Biz aldık kriptiselere başladık, ürettik nasıl ne şu sargı. Потому что sonra şimdi şkollarda kim bilir sargı yapma. Yok sanırım az kim bilir. 5-6 kişi Bizim yaşımızda da belki çoğu bilmiyor. Ama gördük. Ben öğrendim. Bana interesno, dedim öğrendim. Ama öyle интересно neden onlar yapılı da o Летний çarıklar. не более тоненькие, они не из синтетики, из такой кожи, чтобы, из такой ткани, чтобы она дышала. А саргы уже зимние, они так kalın, onlar из шерсти, теплые. Ben pek любезно dedim küçükken, onun için. Güzel, bu size dolaştırmadı. Нет. Sanırım ki dolaştırmadı karakteriniz. Sanırım ki kim çalışır poliste o değiştirdiğinin kendi biraz yaşamasını birazcık başka yola, gerçekten ince zanaat yoluna. Ama bu karakterde sanırım ki lazım çünkü bakma o kadar uşak üretmeye onları biraz lazım da belki ta sıkı da olma, ta böyle sert de olma. Bilmiyorum. Var mı sertlik sizde? Nasıl anlaşırsınız Var, uşaklarla? inatlık var. Uşaklar sesleri. Da, ben de onlar da beni. Öyle ben sizinle çok kere karşılaşıyorum festivallerde, konsertlerde. Yoktur gördüm ben siz öyle biraz yüksek edersiniz. Onlar sizi yavaş sesten dinlerler. Biz birbirimizi anlayız. Bakıştan. Da. Çünkü sanırım ki hepsi diyorlar repetisyada. Hem belki sesi yükseltme. Ben söyledim. Воспитание başlanıyor. Açan geriler в класс. O zamandan dil festivalde lazım üretme onları. Bunları lazım üretme vakitle.
Несі критерийлер лазым olsun sizde, yöndericilerde kim çalışır uşaklar, deni kesmeme o havezi ileriye doğru çalışma, deni o uşak anlasından belki bunda bir şey olmadı ama biraz da lazım savaşma da yapma da olacak. Nesi lazım olsun koreograf, baletmeister, yönderici? Şimdi olay bir 200 yıl geri ben sürecinin başkadır. Büyün sürecin bekim başkadır. Вот есть целый цикл. Если мы сегодня начали говорить про школу, в школе я считаю, что профессия в роли учителя должно быть придание любви к народному танцу. Просто чтобы ребенок его полюбил, как гимн, как герб страны, что вот у каждого народа есть свои определенные, только присущие этому народу, определенные изюминки. И вот танец является определенной его изюминкой. То, что говорит Дома детского творчества, там уже больше подход возникновения сценического образа, одевания в национальную одежду, уважение к национальным традициям. Это уже определенная другая ступень. Вот там уже должны быть более жесткие требования, чуть-чуть. Я говорю жесткие, тут в таком. То, что касается уже образцовых коллективов и домов культуры, это уже качественно другой уровень. Это уже ты представляешь уже не себя, а целый пласт. Ты уже показываешь культуру всех. И вот там уже руководитель и учитель должен быть более требовательным. Вот 3. Потому что к ребенку нравится, но это не его. Или он просто подумал, что это легко, но это нужно работать. И вот он не достигнет этого уровня. Ну, значит, у тебя будет вот это, но зато ты будешь его знать. Как-то так. Analar babalar havezlen getirirler size uşakları. Çünkü bekim çoğu düşünüyor hani bu öyle не очень серьезно. Bekim kimisi düşünüyor hani var daha başka işler, daha faydalı işler bekim lazımlı. O söyleler yok sizin yaşamanızda. Как бы они приходят, если ребенку это нравится, я всегда говорил, если ребенку это нравится, давайте попробуем. Если ему это не понравится, значит, он должен найти себя то, что ему нравится. Я ему объяснял, что нельзя через палку заставить что-то любить. Можно научить определенным элементарным шагам танца, но заставить с душой станцевать танец это невозможно, не надо. Не мучите ни себя, ни ребенка, ни меня. Давайте попробуем. Получится. Если ему это понравится, значит, он пойдет. Если нет, мы... Mihail Sülin, sizin yaşamanızın formülası var mı? Nasıl yaşarsınız, nasıl ilerledersiniz çalışmanızı? Если можешь сделать людям добро, сделай, оно к тебе вернется. Не вернется к тебе, значит, к твоим детям. Ama sizde çok uşak. Ne kadar uşak sizde коллективinizde? Ну, если брать со школы, это вокруг меня, каждый день 150-200 детей. Если брать только кружок, то 60 детей. Только в кружке 60-70 детей. 20 в образцовом, 24 в кружке народного танца. И где-то 30 детей подготовительной группы. Это те, которые вот пришли чуть-чуть позже. Им понравилось где-то во 2 классе, в 3. И те малявки, которые, как я называю, морковки. У меня все морковки привет. Морковки, которые вот предшкольники. Они еще морковки. Ну и плюс в школе есть традиция, что показывать определенные самые простые элементы народного танца. Дети с удовольствием танцуют простые элементы гагаузского танца, молдавского танца, русского танца. Их не надо усложнять, потому что тяжело каждому это сделать. Но если вот очень-очень легко сделать определенные этюды, композицию, то они с радостью это делают. Им это нравится. Şimdi ne tür planlarınız var? Ne işlerle zanatlanırsınız? Ne tür bir yeni postanovka ya da yeni tane gücünüz festivallere ya da yarışmalara neler paylaşın bizimle? Planlarınızla.
Если ол Bakmarak şimdi uşaklar dinlenirler. Tak olay mı ta zor? bekli. Diğer var ta kolaylık zor, da var ta zorluk. zorluk. İnsanlık kim bilir lazım. İnsan istiyor dinlenme. Onun planında var dinlenme. Ben istiyorum uşak işlesin. Var diğer vakıdın var nasıl da problemas. Biz sesli olacak pek bizler gitmeye festivale Созополя, если biz bekliyiz hani olsun официальное подтверждение, приглашение oradan. Bir tabii yerlerime, tabii çalışma, düşünme nasıl olacak? Çocuklar siz kabul ettiniz başkandan bir ödül nasıl talantlı uzman kültüre uğrunda nasıl duyarsınız kendinizi, nasıl içinizden geçer bu iş, hani nişanladılar sizi? Систем söylemeye sağ ol hani посчитали меня достойным такой достаточно серьезной гагаузской награды. Это грамота Башкана и Народного собрания. Это приятно. Да, действительно, это не первая грамота в моей жизни. Я получал грамоту, но в культуре это первая. Я имел грамоту от Башкана и Народного собрания как заслуженный, как работник культуры. Я являюсь заслуженным работником правоохранительных органов Гагаузии. Ну так судьбу. И очень приятно, что я имею грамоту, что меня отметила Башкан, такой и Народное собрание, такой почетной грамоты. Это получается как государственная награда Гагаузии. Да, спасибо, что вы отметили. Ну, Biz de seviniriz hani nişanlarlar böyle talantlı insanları. Alizden kim koyar bütün canını, bütün yaşamasını kultura uğruna, kaldırma kültürü. Hem de alizden kim uşakları terbiye eder. Çünkü uşaklar bizim geleceğimiz, koyla da olsun. Sizden teklifler hem de ne söyleyeceğiniz kendi kolektivinize, kendi uşaklarınıza, size. Я желаю всем детям, самое главное, веселых каникул, теплого и не дождливого лета, потому что дождь никто из детей не любит. Хотя можно чуть-чуть и дождя, чтобы побегали по лужам. Olsun, желательно bereket bize босиком. lazım. Бегайте босиком, как я им говорил, что я, когда дети уходили на каникулы, не танцорам, детям со школы, я им говорил, бегайте босиком, как мы бегали целое лето. Бегайте, потому что это полезно. Это для вас. Нам желаем мира, взаимопонимания, счастья и любви. Это самое главное, несмотря посмотреть, что творится у наших соседей. Это самое главное для нас мир, счастье, благополучие. Biz de size bunu dua ederiz. Hem gerçekten usluluk olsun planlarınız. Sizi daha çok görmez sana da. Спасибо. Size kuvvet, sağlık. Hepsi uşaklara, analara, babalara, hepsi kimi sizinle çalışır. Size de tabii ki teşekkür ederim. Hani geldiniz bize stüdyomuza. İyi başarılar size der. Saygılı seyirciler, stüdyomuza bugün geldi misafirimiz Valkanyaş kasabasından Yıldızlar Oyun kolektivinin yöndericisi.
образцовый танцевальный коллектив «Йылдызлар», город Вулканешты. Руководитель коллектива Михаил Федорович Савастин. Saygılı seyirciler, vardır mı siz işitiniz nasıl yöter Gagavuz dilinde tango ben vardır. Bugünlerde Komraz Devlet Üniversitesi'nin başaranları egzaminlerde birlikte anılmış Gagavuz oyun hem türkü ansamblesinin cüzava hazırladılar yeni kompozitsiya. Lafları yazdı Dianis Tanasoglu, müziği Tatyana hem Vladimir Щеголевы. Buyurunuz da tanışınız. Отрадно сказать, что мы к столетию первого ректора Дениса Николаевича Танасоглу, столетие которого отмечает Гагаузия весь год, вот нашли рукопись Дениса Николаевича танго «Нечин-Нечин», премьера которого состоялась сегодня в исполнении Ивана Бабова. И я думаю, что по аплодисментам залу очень понравилось. И так скажем, что Денис Николаевич уже, ну, так скажем, прошло время, как он ушел от нас, и сколько он творил. Все это танго, вот видите, оно в этом году к столетию как-то так получилось, что оно нашлось, и оно зазвучало. И сегодня это была премьера. И так как не секрет ни для кого, что Ваня Бабов является солистом ансамбля «Дюзова», конечно, мы его поддержали. Конечно, мы работали, сделали аранжировку. И, ну, не знаю, коллективу всему нравится, как звучит это танго. Выступает Бабов Иван. Слова и музыка Дионис Танасоглу. Аранжировка Татьяна и Владимир Щеголевы. Танго «Нечин-Нечин». Слова и музыка народные. Обработка Сергей Топал. Рекрут. Слова Галина Сиркили. Музыка Савелий Сиркили. Кисмет Ичин. Gördüm yine seni, ay yıldız mı bir gelin, rüzgarın yürek kızgın, bakışlar baygın. Niçin, niçin malik kız, niçin sevmedin arsız, darsım cana cana, gelmedin bana bana. Niçin, niçin malik kız, niçin sevmedin arsız, darsım cana cana,
Niçin mari kız, niçin sevmedin narsip cana cana, gelmedin bana bana. Olmaz sana sen bir düş, ol sana dahi bir kuş. Bakayım nasıl sana, benim olsana. Niçin mari kız, niçin sevmedin narsip cana cana, gelmedin bana bana. Niçin mari kız, niçin sevmedin narsip cana cana, gelmedin bana bana. Niçin mari kız, niçin sevmedin narsip cana cana, gelmedin bana bana. Niçin mari kız, niçin sevmedin narsip cana cana, gelmedin bana bana. Türkiye öyle bir karakterde bulunuyor, benim içime göre. O laflarda da neredeyse duyarım, gene ne içimde var, ne soy fikirler geçer. Göreyim hani, böyle baktığında bütün Deniz Soglu'nun şiirlerinde var çok yakın, ne var benim içimde yakın. Ondan türkü pek hızlı alındı, öğrenildi, içime hızlı yattı. Saygıdeğer seyirciler, Yeni Gün programması yaklaştı kendi sonuna. Ben derim size kalın sağlıcakla. Ko bugün getirsin size sadece iyi kıpımları.